Aye, Intsungu MC lava ku endla listening session ya tinsimu ta N'wamagevele as valandzeleri va kha va ku bala ku twanyana leswi nga kona laha ndzeni. Se ni lava ku mi phamela ntsanana ku ri sota wo saseka wa ti-22 tiphinini hi ku yingisela album leyi. Ni ta veka tintsongo tinsimu tihafuhafu ku endla ku mi twa ku eswini swi nga le ku teni kumbe eswini leswi hi nga swi langutisela ka tinsimu ta N'wamagevele. So ni ta tinana no xitsongo ni nga ta kombela hi subscribe ka YouTube channel ya Ntsungu MC. Ku subscribe hi mahala vana va Xikwembu, please hi kombela mi subscribe ku na channel ya hina yi ta kula, ti-video na swin'wana hi ta kota ku mi chelela kona. Se a hi yingiseni le album mi rhandza ku sola title leyi. Sawale